بعدن چی گفتم بچه ها؟ امروز روز 27 چلنج ماه در اکانت ما چه خیلی که میدونین $10,000 بود و $10,000 به سبب دینا بسیار کار داشتن عصبم زنگ بدن یعنی сделка کردن نتونستم امروز درم گرفتم و میریم ترگوی پلان امروزمون میزنیم خاطر شما امروز цели ما $2,125 یعنی در اکانت کردن و یکم сделка ما $20 سر میشه و دیمش $44 سیمش $96 чорумуш $212 ва охиронаш бошад $468 ва в случаи неудача шашум сделкаро чӣ хеле ки медонед мо ҳуй мекунем даҷа против тренда особо не хочется дром одан барои ҳама мо чӣ кор мекунем параро алиш мекунем параи созмона меоем ба сделка мекунем дани локатсияда як дақиқа тарафи поён медром мақсади гап логика и так понятна во фикри ма ёки непонятна даҷа омад касания яъне уровни сопротивления кард ва дальнейшем шаги и бояд поён бошад и свечамон ҳамчунин метавонад чӣ кор кунад биёяд бираса линияда вақте мо намерасад в случаи и гап кор мо чӣ кор мекунем просто иҷара як баробар зиёд карда яъне бо тарафи гиҷо медорем поён медорем естественно результати якум сделкамона ждад мекунем ва дальнейшем шаги худмона бо мекушоем шумо лайк подписаться раҳмати калон дар аккаунт зиёда 664 участникай мақсади гап течени бучавии ҳамин челленҷи ма агар ки 1000 нафар бишава насиб иншааллоҳ чизои нав шуморо интизорай так что якҷоя газоват мекунем 4 секунди сделкаи мо мондай результатча уже мебинем якум сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид медроем меткам монда мемонем то что плюси худмона гирифтем якум сделка ва хафои дим сделкамон мешем дим сделкарам да ҳами валютни пара метавонам карда ба сабабе ки бояд поён брава уже камтарак диден ман метаҳида зодум бояд айнен болотар мехабидам состар мешед лекин ман ай поёниш хабидам в случаи неудача чӣ гуфтесам яке ҳами свеча разворот дода позитсиямо соз карда бо гиҷо медорам як дақиқа тарафи поён медорам естественно бояд биёяд касания точка дошта бошад як бор поёна бояд касатса кунад результатша ждат мекунем чӣ гап мешавад анам хеле ситуатсия байнода ягон казда совет ман наметам дромаданда барои ҳамин результати сделкамона нигоҳ мекунем ва хафои мақсади гап в случаи неудача дигари сделкамон мешем 11 секунди свеча мондагӣ 17 секунд вақти мо мондагӣ яъне ждат мекунем дим сделкаи моро ба плюс ба анҷом расид медроем метка монда мемонем ки дим сделкамонам гузашт ва хафои сеюм сделкамон мешем сеюм сделкаро да ҳами пара можно кардану уже чӣ хеле ки гуфтум моменти айда содагиам учи чӣ кор мекунем рисковат намекунем моменти соза агар ки ҳами валютни пара дод мақсади гап бо сделкада медроем баъд сделка мекунем дани локатсияро як бор 5 минуташа ман нигоҳ мекунам чӣ гап рафтиса 5 минутаро чӣ хеле ки мебинем максимални уровинай барои ҳами ҳар як бор ина свечаро аҳамият ден 1 2 3 4 4 свечаи 5 минутаи мо омадагӣ яъне касатсия точка кардагӣ ва и 5 минутаи дигари мона чанд минуташ мондай 2 минуташ мондай барои ҳамин як дақиқаи гап поён медиром ман локатсияи соза гирифтемаш ва результати сделкамона ждат мекунем омад расида иҷа аиҷа метавонем боло бидроему лекин бояд парара по идею алиш кунем барои ки да як пара зацикловаться кардан и кори ганда опаснее барои чӣ ки метавонад пробой шавад дар ҳолати пробой мо прибыла айдаст метем барои ҳамон мақсади гап ҳозир результати сделкамона мебинем баъд дальнейши шагмона мебинем чӣ кор карда мешавад яъне дар ҳамин валютни пара оли наомадай касатса накардаи чӣ хеле ки шумо мебинед инам иҷа бояд биёяд касатса кунам баъд дальнейши шагмона мо бубинем 8 секунди свеча мондагӣ 2 1 0 плюс мона гирифтем яъне сеюм плюс мона гирифтем ақафои плюси дигаримон мешем дани точкаро биёя обновит кунам
1 минутиш мондагиай. Дани локатсияра уже омад обновить кард. Чӣ хеле ки мо мебинем, лекин дар иҷа ман чӣ хеле ки боябурга такрор мекунам, опасная зона шуд. Барои чӣ? Барои ки мо успети дар омадан накардем. Ин иҷа боло дар омадан ман смисла намебинам. Барои чӣ? Барои ки ҳоли свечаи мо мақсади гап буд шидагӣ нестай. Дани калидорда барои ҳамон рисковат кардан ниҳасоба хочется. Як сделкаи дига мекунем. Ози агар свечамон камтарак поёнда буд шава, тарафи боло медроем ва результатша мебинем. Дани точкада ложим пробой шудаги. Свечара берамаш 1 дақиқа боло медром. Уже чӣ хеле ки гуфтам, иҷа опасни зонаи геп, яъне нижни шава пастара сакинаинера обновить кан. Сделкаи мо чӣ гап мешава? Намегузара. ҳамин ҷое ки опасни гуфтагим ман худам ҳаминҷо даромадам. Дидед? 30 секунди вақти мо мондагӣ, 35 секунди свеча ва результатша жад мекунем. барои новичокҳо мақсади гапи шумо айн ҳамин точкаҳо будроин. Ай боло поён, ай поён боло. Айн инҷа надроин. Ин ҳамин нагзара парара мо ҷожда алиш мекунем. CD1 сделкаи мо ба минус ба анҷом расид. дар ниши шак мондем дагон нашавад, валидни параи нав меёбем ва сделкада медроем. Локатсия намешава, инҷаам намешава. Дани ситуатсияда 1 дақиқа поён даромадан можнаи барои чӣ инами D-линия, правильно? Яъне ин линиямон линияи сопротивлениямон буд. Дани областда ва дани ситуатсияда роли поддержка. Ина чӣ хеле ки мебинем, ҳам роли поддержка рафтеста. Дар ду ҳолат чӣ хеле ки мо наблюдат мекунем, пробои линия шудагиай. Ва баъди ҳар як пробой чӣ хеле ки мо мебинем, раз ворот тренда шудагиай. Гиҷо, конечно, естественно тарафи поён. Мо гиҷо даромадем, естественно тарафи поён. Барои ҳамон результати сделкамонро ждат мекунем ва дар ниши шагмона мебинем чӣ гап мешава. Мо рости гап уже ба фикрам 31 рӯза торговаться кардастем. По идею барои ҳамон чӣ гуфтанем, 4 5 3 2 1 результати сделкаро мебинем. Мо чӣ гап мешава? Сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид. Изначальный депозит мефурама ва чӣ кор мекунем? Парара алиш мекунем ҷожда. Бачки да як пара долго истодан это не моё. Валидни парара алиш мекунем, позиция соз меёбем. Дани олада восходящий канал тренда понятное дело, но максимумша обновить кардагиай. Дани локатсияда мо метавонем чӣ хеле анализ бигзаронем. Дани локатсияда ина чӣ хеле ки мебинем, касанида расид ва дальнейшем ҳолати пробой ки шава, ай инаи локатсия мо бояд гиҷо будроем, тарафи поён будроем. Барои ки даҷа задержка цена шудагиай, яъне задержкаи нарх шудагиай. Ва дани локатсия областда 5 минуташа мебинем, восходящий канал тренда ва максимум мо дар ин иҷа дидем бародарон. Барои ҳамон мо бояд чӣ кор кунем? Нигоҳ кунем чӣ гап шуданаш мумкин аст. Барои ҳамон в случае чего як баробар зиёд карда позитсияи соз агар ки омад расид, баъд сделкада медроем. Наомад нарасид, парара просто хай мегӯем, тамом ба ҳамин. Як баробар зиёд мекунам. Як баробар зиёд кардем, ин сделкамон нагузашт ва дуюм дагонда ба омадем расидем. Дани областда уже ман алиш мекунам. Дар сделкада медром. Дани локатсияда нисходящий трендай 1 дақиқа тарафи поён медром.
результат сделка у нас ждать мекнем. Lemburg 5 minutlara میبینیم چیکار رفتسته تا 5 minutای ما چقدر که میبینیم баковик рафтеса лекин падение цена инамидани калидордан исходящие калидорой 5 минутаи моро 16 секунд мондаи ҳози свечаи мо буд мешава яъне вақти моро момқа мондай айдани област плюсмона гирифтем ва бо чӣ кор мекунем мо парамона ҳалиш мекунем айқафҳои сделкаи нав мешем 1 дақиқа бо поён медурам ҳамҷа ва дар ҳолати пробои ҳами калидор шудан мо чӣ кор мекунем естественно ҷошда парамона ҳалиш мекунем сабаби бисёр сливи новичоко дар чия 5 секунда 15 секунда ҳар намуд стратегияи дурӯғ сумми осон мекунанд ва ҳамин сабаби даҷа хеле тематика кор намекунад даҷа бояд мо чӣ кор кунем мақсади гап бояд навса контрол карда тонистем навса контрол карда тонистем ва результати сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид чӣ хеле ки мебинем бо дальнейшем мо бояд як сделкаига кунем дани локатсияда бикунем ё ки не биёен парара ҳалиш кунем барои чӣ ки уже да плюси серьёзнера гирифтем бо ягон валидин параи дига биёем бирем қафо ягон зиндагига мошем дани област да чӣ хеле ки гуфтам да баковик опасния сделка кардан пробой мешавад пробой шуд рафт анакат дани локатсияра ҳалиш кардан дар кораи локатсияи нав ёфтан дар кораи дани точка 9 дақиқа поён можна опасния барои чӣ тренд в общем восходящая мо чӣ кор кардастем против тренда дромадастем дани ҳолата накоплени рафтасе баковик ва результатша ждат мекунем оё 1 минути мо достаточно ё не чӣ хеле ки мебинем бародаро нижни части моро яъне обновит кардаги несте последни свечои мо яъне инами середина боло да вучидагианд чӣ хеле ки мебинед барои мо лекин бояд ҳами як бор чӣ кор кунам уровени пешинашда камтарак буфуроя бираса подтверждение того что буда ки о ман по тренду кор кардаистам на ин ки мақсад бе тренд бе ягон чӣ ва результати сделкамон 12 секунд пас маълум мешавад баъди мо чӣ кор мекунем як баробар зиёд мекунем в случаи неудачаш баъд бо дальнейшем шаги худма месозем ин сделкаи мо бум нагзашт хитке разницаи 1 пункти нагзашт ва дальнейшем шаги мо чӣ гап мешавад дальнейшем шаги мо да ҳамин валидни пара уже ман намедонам барои чӣ ки я бурга мегум не стоит бо ҳамин пара моро партофтица мегӯяд чӣ кори кӯ да ҳаминҷа биёен хай як тайга медуроем поён яъне ва результатша мебинем чӣ гап мешавад агар ин сделкаи мо бигзара по идею бояд мо торгови планмона имрӯзамона бизанем барои чӣ ки $2125 бояд кор кунем инҷа в общем мо да 84 метр 84 да болои 50 бимонем хеле шамуқа мешавад плюс минус боз зиёдтар ба фикри мо мешавад ё ки ҳамуқа мешавад хай ҳозир мебинем чӣ гап мешавад дани локатсия пара камтарак уже мара чӣ кардистай беспокоит кардистай ба сабаби ки максимумша обновит кардани буд и ҳозир метавонам максимумша обновит кунам просто сделкаи мо чӣ шава на воздух тамом шава бояд мо гепи нижнира ждат кунем
Ихали гапчап меган намешава. Дым сделка. Минус ва. Уже мои парара раз навсегда ведомо прорум шумора моятон бурорен еврогепе дани ситуацияда разворот пробой шуды, лекин разворот. Ба мисабаби разворот мо чикор кардем? Як дақиқа тарафиги ҷо гирифтем. Поён гирифтем, лекин точкаи даромадагимон и идеальни точка ба ҳисоб намерава. Ине максимум ша обновить кард ва дальнейшем шакаш чӣ гап шуд? Поён ва результатшаш дад мекунем чӣ гап мешава. Чанд секунд мондай? 35 секунд мондай. Свечок ба тен бучудесан и камтарак уже хедаш опаснее. В случае агар и нагзара мо уже чандум дагон монда мерасем. И сеюм дагон монда, чорум дагонда мерасем. Чорум дагонда расидем мо. Агар дальнейшем шак дадани калидор барава и сделкаи гирифтаги мо уже хедаш опасный место. Чӣ мешавад? Чӣ хеле ки мебинем разворотни мақсад свеча буд, дальнейшем тен ва ирам агар ба тен буд шава уже бо мода опаснитар мешавад. Чизе ки ба тен буд мешава уже опаснее. ё чӣ ки метавона як пунктати бусузона, ним пунктати бусузона, 10 пунктати бусузона. Мақсад ждат мекунӣ қадар гиёз мегзара, мебинӣ последни секунда чӣ гап мешава? Свеча тен мешава ва направление ти гирифтагида тен намешава. Камтар болотар амон ҷои точка худи тен мешава. Баъд ин ами момент камтарак безебай. Возврат. Я тайга хай медроим. Я чӣ кунем? Сделкамона метка мемонем то что иҷа возврат шуд. Дальнейшем шак бо даҳми калидори мо. Дани област уже мара безор кард. Последняя сделка даем пара. Ну, панҷумтара бинем. Тенави, тена бераҳмуш. Ва тамом. Сделка парара алиш мекунем. И нагзашт. Мо уже инаи уровенда расидем. Максималка да омад расид. Коҳе максималка. Последняя сделка ҳамҷа тараф поён медроем. Пробой ки шуд, тамом уже. Мақсад чикор кардан дар кора? Парара алиш кардан дар кора. Следующая сделкаи мо $1000, $30. $1030 чӣ хеле ҳам хеле. Даже ира пробит кард. Парара алиш мекунам. Ава изберем дамонам шуд. Получается, моя кору мекунам. Мира постараться мекунам. Да сделка да восстановить кунам. Привет, давай, до свидания. Ручка уже. Худам да мақул нест.
сделкамон бугзарам. Мақсади гап бо як 500 дига бояд як 500 дига мемонему, чтобы дальнейшем шаги моро покриват кунам. Барои чӣ ки ёз сделкамон инеро покриват мекунам, бояд мо инеша покриват кунем. Правильно? Правильно. Данная сделка гузашт. Бояд инеро покриват кунем. Правильно? این اقوام بازی بدکریزه ای پرد رو نمیکنیم زیلقه ягон валидный пара дига мерем мекунем. Як қобча возможност дорем. Барои мо як возможностро истифода бурдан дар бораи ҳелақа болоқатринро медорам ва результатчаш дод мекунем. Агар ин нагузара, ира 600 кадам дар кураи яъне пробой агар нижний кишава лекин ҳеҷ хеле ки мебинем обновить кардаги бояд пробой нашава. 3 минуташ мондаги, 3 минута 5 минута любой кор карданаш мумкин аст. Барои мо угадат намекунем. Болои сделка мондай 15 секунд вақт дорем. Результатча мебинем чӣ гап мешава. Яъне и бигузара мо уже целмона мезанем. Плюс мо нагирифтем, чӣ хеле ки дидем камтарак последний сделкамон сложный баъд гузашт. Получается мо дар наҷа ира мондем. Плюс мо нагирифтем. Мо дар историямон бо 6-ум дагонда омадем расидем. Цели мо 2125 буд ва дар аккаунти мо дании ситуатсия $2192. Дальнейшем шаг пага бояд дар аккаунти мо $2337 бошад. Ҳаматон да мақсади гап бурборӣ лайк камтареро ӯтонаб.